Kasora District Demand Forum hapok ke Jingilam jong ubak John Taba ubadi Secretary Barus Im jong kahima sora upa Im Freemans Im ha ke Jingidon lang jong gidekot kene ke Demanding Committee mentak sengi ke arpo hendru terik urisau arjar arpo ar kilalit bania kendu yang Menteri Rangba ke Sorkar Jelau Konrad Kongkal Sangma na kebentaban bu biang da ke jing pen kenmau ban pen urlong ya ke jing dawa jong ke kenhun ban pen long no ya ke Sora Civil Subdivision kum ke distrik ke Bapura namar kumba ke Longhi ke Sora ke ladai ke Thany bat ke Senong ke bela rimtam hapok ke Jela bat ke lajengai bah na kebenta ki Shibun ba ki kam ki bagi ba ki don kam ban pendap bat ki hab ban wan be Senong ba Shillong ke Tahais Khasi Hills District. Ka Sora Civil Subdivision ke kentup ki arspa tam teliki Senong bat jan baro ki tiki Senong kila terang bat kwa hir ban yo ono lag distrik Lajong namar ki kam ki babon bat ban jan syakaroi ke par jong ke Thany. Haba keren hagilat pathai kubor hadin ke jinge kendu bat Menteri Rangba na kaliang jong kinong yalam kene ke forum kilong bagate ke jinge keren I kubau Menteri Rangba unpen kloino ya ke jing pen urlong ya ke distrik ke Bapura ya ke Sora Civil Subdivision. Kilong ru bo Menteri Rangba ula keren dak basai pola de ban bata ya Chief Secretary ke Jelau ba DP Walang IAS nak benta ban kemi ya ke jing don kam nak benta ke jing dawa distrik jong ke Sora Civil Subdivision. Meeting kolong kordial nakong no akaba uji mustawai kapor ka kelut bah akaba begini keren ni ka jing dawa jiban kentiu kedan ya ke Sora Saka Civil Saka distrik. Dan kadang uji mestar ula ila pening ada ka presentation uji mestar haka medai bakan lagi ka map jaga negara distrik apa ni propose mo dan kadang uji mestar ulong willing ke ula ai ka assurance ka startup bola kan clear ru baka headquarter di distrik ani andai belong asorai dan ni nak kadang juga government ngila ai ka prop ka jing ong yo ngila kan tu uji mestar bon phai ka proposal jang government changi ya ke ka government ka yoi la kadang nunu ki kinu ki ji jong ka bide kan distrik buat mai ki sakha sini ke proposal nagalang government hani si banwan ingin examine ke proposal ya proposal dari government pandang ta insa ya ka jumudir jongi ya ta nagalang jing ong jo simistari ka biang ma ulong positif ya ke ba ni keren banne kalau profil kalau kabiang kalau positif ya kani kam mentakin kani ka file mentakan net show chief secretary nak ada chief minister unsa forward ya kani show chief secretary baun examine ya paro di angle sejaman ka bedi kam district cumi kasanta ko hai dia ba kasanta kan dia sorai bal chief minister ulah kan clear bahkan dia sorai kidon kumba aspatan di Senong ki bahap bro atli ki konstitusi joka Sora bat sila konstitusi jaka ki bolong no ki ba ki takkan dia ki bolong tan license di Senong mo ti yai tai license di Senong nak government kan address kita ki bentah bak ngilong willing to ban ngilong positif ki nuno ka raja ko government nak bentah kumakalong ka Sora Civil Subdivision de kumjo ikan long ka Sora district ta bajet tu kada nampak political pressure kalau ini punya distrik. Oh yang kamdan political pressure ya. Undan itu ya. Nak yang jongi ni ya nanti kum koram kamdan political pressure ya. But nak yang ki nom ikmat ru ki terdekat bat ngi nak yang kembali jok Sora kembali Shelah ki terdekat bat ngi yo support jongki. Ping ada persen ya ki justification jongi sya government. Ila persen ya ki justification jongi government harus nam ajak para apa bi kendu isi minister sin kemen kong di hangta il ayah borok ki justification kepada baka socio economic but developmental aspect jawapan ika demand ke jongi mo tinggi kan du maka Sora mentah ke dekat sejak ke perimdu apakah Jelah Meghalaya ki distrik ki Phamadian ki layo ya ka ki subdivision ki Phamadian ki layo ke distrik dan dekat Sora dak sakut kumni di kuat tiba ke government ni berobo ke juong ba banwara ya ka administration lagi ya hamjan yu pai ba tinggi kuat bahkan ni rukan long kumta kan namar pi ngan batai fi sakau iru bakal yang naka isasiel wa cim stang matan ula ademit ni bakal isasiel kala he palat ka distrik nangta ka congestion ka jur palat kan ta Poselong te lakum dum don kam hiban pia ya ka isasiel sakau pat kumba atlik distrik bahkan min ka Sora kai kemudian distrik kata nama ngina batai hi simistar ba nak yang ka Mosram kimtre nak yang jongka penuslar kimtre tu simistar la dir adaptif ya kata uang adaptif
pada ketika dia kata di kan ni kan long big tik tamat upgrade bi ekastra subdivision caka listrik pengitai ki gidan tang lai sot lagi sino di larangi keren ni di lai sot lagi sino berapa sakut ya kakam kan ngaso kam long justified ternyata dah ngilang si Mr. Bakun use ya wisdom jeng hakan urukam ban sort out ya ini pentah. Kita proposal jeng si Mr. usaha cani tinggi siapa ya akan ukadur. Lah kalau acceptable ni komputer data. Lalu si kerman bagi serkar kan play kita industri lada ko orlo. Lada ka government ka laban le kham kulo lingi kemen ya tali. Tenre tambah proses kabania mu si Mr. la batahi ba nak lang chief secretary don komiti ni bagi bagi bansar of distrik ni tai. Tekani komiti jeng chief secretary kan examine ni kam.